Instituto Ciência da Saúde e Loura Estudante Sira aprende facilidade de saúde moderna e a Indonésia. Chefe Departamento Instituto Ciência da Saúde Hamutu com estudante ICS, Departamento parteira no equipa Field Trip, halau visita em Indonésia onde halau estudo comparativo no aprende facilidade de saúde moderno nian, no nebele hasa estudante sirene conhecimento e Hospital Tolu e a Indonésia. Visita dahulu ke Hospital Harapan Bunda nebe estudante visita sala parto, unidade cuidado inang no kosokuan, unidade intensivo neonatal, policlínica obstetria no ginecologia. Visita da rua ke Hospital Tuchi nebe estudante sira aprende implementação do Hospital Verde no sistema serviço nebe amigável ba ambiente, abordagem empatia ba paciente inang no labarik sira no família ni envolvimento e processo cuidado nian. Visita da toluk ba Hospital Cancro Darmais nebe estudante aprende konaba cancro cervical ba feto isin rua sira educação ba detecção lalais cancro susunian, apoio psicológico ba inang isin rua sira homoras cancro. Idane objektivitannya aku sira bele hatene oinsa oinsa patera bele hatene estudantene hare diretamente konaba proses atendimento lilu konaba programa saúde dan hoan konaba manajementu nomos konaba hare konaba medical teknologi oinsa atau check up pasien sira nebemak uja program no gestan nebemak dia nomos ihane sila spesifikumus ba saudi inan hoan no obstetrik. Beneficio importante mak estudante bele hare diretamente insa sistem servisu iha hospital bot kona iha Indonesia. Sira aprende kona ba fasilidade sira manajementu nomos oinsa profesional saudi sira bele aprende prosedur kona ba hanesan projepu oinsa atau atendimento onkologi ha obstetrik. Oinsa sira bele hare iha rumah sakit Dharma Iskanker oinsa atau bele detekta kanker serviks uja ekipamentus teknologi medikamentus. Dari negara lain yang mau berkunjung atau belajar yang terkait dengan kanker silakan. Jadi kami punya bagian pendidikan dan latihan yang memang tugasnya untuk memberikan pelatihan, edukasi, pembelajaran seperti itu. Bisa dilakukan secara hibrid ataupun online dan offline ya. Estudante Instituto Ciência da Saúde sente contente, tambah bele aprende experiência fon, os hospital sira nebe ia facilidade moderno. Sente orgulho deles berbola parte IHA programa Midwife Field Trip 2025. Nebe makihat experiência fon IHA facilidade hospital inian. Nebe maka moderno no digital deles. No hospital nebe maka kami visita IHA Fatin Tolu, IHA primeiro hospital Harapan Kita, no segundo hospital Shichi, no terceiro hospital Darmais. No espera katak kami estudante sira bele implementa fali IHA minha objetivo dessa atividade também é aumentar o meu conhecimento quando o conceito na teoria nebemak a minha aprende e depois a minha aprendemos quando moras no mos management sira e ele desenvolve a minha habilidade e a observação analisa no mos raciocínio crítico. Ami halau ami estudo comparativo idane iha hospital Tolu primeiro iha RSAD ke rumah sakit anak dan bunda harapan kita e depois segundo iha rumah sakit Seci hospital nomor iha terceiro e kusliu iha Darmais Cancer Hospital. Mariana Hospital Local, beliau estudante licenciatura parteira sira, halau field trip, halau studi banding iha Indonesia, programa ida bema kapas tertebes, atau ita bele hatene no bisa bele loke
estudante partera sira ninia Hanoi nebe makadiak atau ini apa bairua kariga sira halau cerni kenar. Total estudante nebe halau estudo comparativo e Indonésia mutuk na insanulu resinen acompanha o vice-reitor assunto acadêmico, docentes no representante CI Maliana. Além de idane, estudante Siramos visita a estação Tividai nebe fornece Hanoi Sira com a programa Sira relaciona ao Saudi.